Salams and welcome. Thank you for joining me in episode number 449 of the Afrikaans translation of the Holy Quran. Ons is besig nou met die Heilige Quran by Imam M.A. Baker. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In die naam van Allah, die barmhartige, die genadige. Afdeling 2 van hoofstuk 42, die beraadslaging, die consultation, Surah Ash-Shura. Afdeling 2, die oordeel word gevel. En waaroor julle ook al mag verskil, die beslissing daarvan berus by Allah. Daarom is Allah my Heer. In hom stel ek my vertroue, en tot hom bekeer ek my, want daar is net een God. One God. Ons moenie hierdie mistake maak nie, asseblief mense. Please don't make this mistake. There's only one God, né? Die skepper, right. In hom stel ek my vertroue, en tot hom bekeer ek my. Die skepper van die hemele en die aarde. Hy het julle in pare geskape, net soos hy die vee ook in pare geskape het, en hy laat julle daardeur vermenigvuldig. Niks is soos hy nie, en hy is die alleshorende, die allessiende. Now, why is it so important, this thing about pairs? Why does the Quran every time talk about a pair of things, a pair of human beings, a pair of animals, and so on? So this is the male, and that is the female. This is a medical terminology, né? That is a man, and that is a female, that is a vrouw. It is when Allah only has to create two. He created Adam, the first man, and He created the first woman. And because of that, this amazing thing, we have billions of people. Billions. Similarly, with the animals, there's a male animal and there's a female animal. And because of that, we have billions of sheep and billions of cattle, just from those two. Now, can you imagine if, now human beings can't do that. Now, imagine the creative power of Allah. Let me give you a small example. Let us say you don't have to buy a car. Let's say if manufacturers came with an amazing thing. You have a male motor car and you have a female motor car. And your grandparents only have to buy one male, one female. And after every 9 months, you have a baby mini car, you have a mini minor, you have a mini car. The mini car eventually grows to a limousine. And eventually you have millions of cars. Imagine you never have to buy a car again. Imagine if there were male and female cars. You never ever have to buy another car. Or imagine if there were male and female houses. There was a male house, a huis, and a female house, a female huis. Can you imagine? You only have to build one house. Your great-grandfather builds a house. After 9 months, you have a little cottage. And then the cottage grows, you get an apartment, and then you get a huge palace. And next to your house, another house, and another house. It gets for free. Imagine. So we need to understand how absolutely amazing this concept of a pair is. Human beings can't do this. Only Allah can do that. Human beings, if you need a car, you got to go buy it to the shop and you got to buy another car. If you need a house, you got to build another house, right? Same way, human beings, they are making robots, right? But human beings can't make robots. They can't make a female and a male robot who can have their own children. Robots can't have their own children. Otherwise, the manufacturers, China and Japan and Korea, they would only have made two robots, one male robot and one female robot, and from there we could have had billions of robots. But human beings, if you need a robot, you got to manufacture every single robot. You got to manufacture billions of robots. But in contrast, Allah only has to manufacture a male and a female, and halas, from there we get billions. Look at the creative power of Allah. Only Allah can do that. Human beings can't do male and female and then baby robots. They can't do that. Human beings can't do a male and female car. They can't do a male and female house. You see, this is where Allah's creative ability, nobody can match it, and it's
absolutely amazing. And that's why this thing about pairs is absolutely amazing. Nou, waar was ons? Okay. Die skepper van die hemele en die aarde het julle in pare geskeppe, net soos hy die vee ook in pare geskeppe het, en hy laat julle daardeur vermenigvuldig. Niks is soos hy nie. Nobody is like him. He can do things which human beings can never ever do, right? En hy is die alleshorende, die allesseende. En dit moet wees 'n capital H daar asseblief, né? Dit 'n capital H. Hy, right? Hy is die alleshorende en die allesseende, né? Aan hom behoort die skatte van die hemele en die aarde. Hy vergroot en verkort die voorsiening in vir wie hy wil. Voorwaar, hy het kennis van alle dinge. Hy het aan julle die godsdienst verduidelik wat hy Noag opgelê het, en wat ons aan u geopenbaar het, en wat ons Abraham en Moses en Jesus opgelê het. Al van hierdie is 'n boodskapper. Boodskapper. Hy is nie God. Abraham is nie God nie, Moses is nie God nie, Jesus is nie God nie. Die Here het hulle gestuur as boodskappers, goeie nuus en waarskuwing te gee. Almal is dieselfde van dieselfde Heer, né? Ons moenie Abraham worship as 'n Heer. Ons moenie Moses worship as 'n Heer. Ons moenie Jesus worship as 'n Heer. Ons moenie Mohammed worship as 'n Heer sallallahu alaihi wasallam, né? Daar's net een Heer, asseblief mense. Worship the Creator, not the created. Hy het aan julle die godsdienst verduidelik wat sy Noag opgelê het en wat ons aan u geopenbaar het, wie aan u Mohammed geopenbaar het, en wat ons Abraham en Moses en Jesus opgelê het, om die godsdienst in ere te hou en nie verdeel daaroor te wees nie. Vir die heidene is dit 'n moeilike weg waarna toe u hulle roep. Allah kies vir hom wie hy wil, en lei tot hom wie in berou na hom kom. En hulle was nie verdeeld nie, behalwe nadat die kennis tot hulle gekom het, en slegs deur selfsugtige afguns onder mekaar. En was dit nie dat 'n woord van u Heer dit vooraf gegaan het vir 'n vasgestelde tyd nie, dan was die saak tussen hulle sekerlik al beslis. En diegene wat die boek na hulle geërf het, verkeer sekerlik in 'n verontrustende twyfel daaroor. Nooi hulle dan hiernatoe uit en wees standvastig soos u beveel is, en volg nie hulle slegte begeertes na nie, en sê, ek glo in dit wat Allah in die boek geopenbaar het, en ek is beveel om regverdig tussen julle te oordeel. Allah is ons Heer en julle Heer, want daar is net een God. Vir ons werke en vir julle werke. Daar bestaan geen argument tussen ons en julle nie. Allah sal ons by mekaar versamel, en tot hom is die terugkeer, en dit is 'n absolute guarantee. Dit maak nie saak wie jy is, irrespective of race or religion, black or white or brown or Christian, non-Christian, Muslim, atheist, agnostic, new age religion, old age religion, does not matter. Monotheist, polytheist, pantheist, atheist, agnostic, almal gaan terug na die Heer. Ook die Hollywood stars en die Bollywood stars en die celebrities en die kings and queens en nogal die Pope ook sal voor Allah gaan staan, né? Voor die Heer, né? En die presidente en die premiers en die prime ministers en die honorable members van parliament en die mayors en die local ward councillors, almal, né? Dit is 'n guarantee. En hulle wat oor Allah argumenteer nadat hulle hom onderdanig was, hulle smeeking gedra by hulle Heer geen krag nie.
Daar is toorn oor hulle en daar sal 'n streng straf vir hulle wees. Dit is Allah wat die boek met waarheid geopenbaar het en ook die weegskaal. Wat sal u laat begryp dat die uur, the final hour, die uur dalk naby is? Diegene, so asseblief mense, die uur kan nou wees, dit kan môre wees, dit kan vandag in die aand wees. Asseblief kry jou free copy van die Koran vandag mense. Please don't delay. Don't say I'll do it tomorrow by the weekend. Please mense. I mean, you can get a heart attack today, dan was jy sal verloor wees in die hele kosmos, né? Diegene wat nie daarin glo nie, wil dit verhaas en die gelowiges vrees dit en hulle weet dat dit die waarheid is. Waarlik diegene wat redekawel oor die uur het reeds ver afgedwaal. Allah is genadig teenoor sy dienaars. Hy gee lewensmiddels aan wie hy wil en hy is die sterke, die allermagtige. Join me in the next episode, afdeling 3. Alhamdulillah Rabbil Alamin.